twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko ari amahoro. Ubwo nizere ko ahantu hose muri mwaramutse neza, mumeze neza, umunsi wagenze neza, ibintu byose ari sawa. Nge ndi Cedro Keza, tuje kuganira mu kiganiro K-Sport kuri K-Podcast. Turaganira ibintu byinshi bitandukanye cyane, ariko mba ngira ngo muryoherwe cyane, mwumve ko ibintu ari sawa, mumenye biri kuvugwa mu isi ya sport bimeze bite mu mikino itandukanye, mu makuru atandukanye, yaba mu Rwanda, muri Afrika, ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hose birumvikana tuzatugerageza tujyeyo. Uyu munsi turaganira ku mukino wa karate hano mu Rwanda. Bimeze bitara abakinnyi bamaze gusohokera u Rwanda, bagiye ese ni bangahe bagiye, byose turaza kubiganiraho turebe ubundi umukino wa karate ugeze hehe hano mu Rwanda, uri ku ruhe rwego. Turaza kubyitsaho turebe, turibuze kandi no kuganira ku ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, Rayon Sport Murera. Iyi kipe yamaze guhagarika abatoza bayo. Ese babahagaritse kubera iki? Babahagaritse igihe kingana iki? Byose turibuze kubiganira, ariko nanone tunibaze, ese ikibazo ni Rayon Sport, ese ikibazo ni abatoza, ese ikibazo ni ubuyobozi? Turaza kubyibazaho byose mu buryo burambuye. Hanyuma kandi turibuze no kujya ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika ikiri kuvugwa ni igihugu cya Cap Vert, ni igihugu gitoya ku mugabane wa Afrika, igihugu gitope. Iki gihugu ni kimwe mu bihugu byatunguye abantu benshi, cyabonye itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya 2026. Ese uraza kumenya amwe mu mateka yacyo namwe mu makuru ari kuvugwa muri Cap Vert. Hanyuma turibuze kwerekeza ku mugabane w'Uburayi, turaganira ku makipe abiri. Ikipe ya FC Barcelone turayiganiraho gute rero? Barcelone, umukinnyi witwa Robert Lewandowski afite imyaka 37. Amakuru ava muri Diario Sport aravuga ko Barcelone idateganya kongera amasezerano Robert Lewandowski. Ese Robert Lewandowski atandukanye na Barca yajya mu yihe kipe? Visca Barca, Visca Catalunya. Turaza kubiganiraho cyane turebe ese ubundi Lewandowski agiye yasimbuzwa nde, ese bimeze bite? Turaza kubyinjiramo. Hanyuma turibuza no kugana ku ikipe yitwa Manchester United. Muri Manchester United wakwibaza ngo bimeze bite? Manchester United ni ikipe y'abafana, ni ikipe ifite abakunzi benshi, ariko ni ikipe imaze imyaka isaga 12 idatwara igikombe cya shampiyona. Turibuze kuganira, hari abakinnyi batishimye. Bruno Fernandes, amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga ko atishimiye umwanya ari gukinishwaho. Hanyuma turaza no kuganira kandi kuri Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo ni umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Uyu mukinnyi ngo ashobora kuba yava muri Manchester United akagenda, dore ko atishimiye uburyo ari kubura umwanya. Undi mukinnyi Harry Maguire, uyu nguyu nawe ngo ashobora kongerwa amasezerano muri Manchester United. Byose turabiganiraho. Ibyo ngibyo ni bike mu byo twabateguriye, ariko nkuko mubizi ntagomba ndi njyenyine, ndi kumwe na Frank Basti. Basti, umeze neza? Umeze neza se? Ndaho ndakomeye nta kibazo. Mu Gitaliyani baravuga ngo ciao. Nko kuvuga ngo hello bite. Cyane nkwigisha indimi gake ushize yari Spanish, ubu ngo tugeze mu Gitaliyani. Ejo tuzajya muri India ho bavuga ngo namaste. Nzakwigisha indimi. So ubwo nuko ngo iyo uvuze ngo ciao mu Gitaliyani n'ubundi umuntu arasubiza ngo ciao. Ni gutyo umuntu asubiza. Hanyuma mu gusezera umuntu avuga ngo bella ciao, nuko ngo goodbye urabeho. So ubwo ni nibyo ngibyo, ariko Frank Basti mwamubonye ko turi kumwe. Nizere ko rero umeze neza cyane, tugeze bitandukanye. Yego, meze neza. Na mahoro, nta kibazo, nta ribi, nta mutima mubi. Nta mutima mubi. Ni gute wagira umutima mubi wambaye ikote? Waje wambaye nk'abanyamafaranga. Ifaranga riri kugumura wose. Ifaranga arahari. Okay. So tugiye kugana byinshi bitandukanye. Ubwo nizere ko abantu mwese muri tayari cyane tuganire kuri K-Sport kuri K-Podcast. So tugiye kuganira iki rero? Ndagira ngo tuganire ku ikipe y'igihugu ya karate. Na abakinnyi bamaze gusohokera u Rwanda mu mukino wa karate berekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, bagiye gushaka itike yo kuzakina igikombe cy'isi mu mukino wa karate. So tubanze twibaze, n'abakinnyi bangahe bagiye, bari he haka kanya Frank Basti? Urakoze. Abakinnyi bahagurutse ni abakinnyi batatu. Baherekejwe n'umutoza wabo wa national mukuru Kamuzinzi Christian Tusuhuze. Ubu nizere ko imihanda y'Ipari yayigezemo rwose, yatangiye kureba uko bihagaze. Hahagurutse abakinnyi batatu, harimo abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe.
bitewe na n'ibiro bagiye bafite buri wese afite ikiciro azahataniramo. Yego. Donc bagiye muri qualification yo gushaka qualification yo gukina World Championship izabera muri Egypt i Cairo. Hahagurutse Ndutiye Shyaka Mike, Nitanga Khalifa ndetse na Yezakuzwe Rusi, ariko bakaba bari kumwe n'undi champion usanzwe ari champion w'igihugu witwa Fiston. Akaba amaze igihe kitari gito ari champion w'igihugu. Ubu yabonye qualification ubwo bakinaga muri competition yabereye Nigeria ya IFAC. Yego. Ubwo ukuvuga ngo kuntu ira competition yari imeze, habaye amarushanwa muri continental migabane. Ukuvuga ngo abakinyi barushanwa bitewe n'ibiro bafite bagiye bafite muri kumite, kuko muri karate tugiramo ibyiciro bibiri, habamo kumite akabamo na kata. Kumite ni kuriya nyine ubona one on one, umwe aba yambaye sentire y'umutuku bakunda kumwita aka, noneho uwambaye sentire y'ubururu bamwita AO. Yego, bijyanye n'amabara yayo masentire. Yego, nukuvuga ngo nukubatandukanya kugira ngo bamenye niba uteye inota, niba ari igipfunsi uteye, niba ari umugeri bamenye ngo baragihandi. Yego, nukuvuga ngo ubwo iyo competition yarabaye, bagenda baselectingamo abantu batanu muri buri gihugu. Ubwo muri Afrika bafashemo abantu batanu, muri abo batanu rero niho haziyemo abo banyarwanda, harimo n'uwo mushampion wacu witwa Fisto. Musuze cyane champion w'igihugu rwose. Umwana mutoya cyane ubona ukamutse pe, ariko ikijyanye n'umukino wa karate abameze neza cyane. Uramureba ukabona ashobora guhuha n'umuyaga, ariko ari kuri umugeri ukagira ngo ni kirimbuzi. Nukuvuga ngo we yabaye champion nyuma yuko hari uwo bakunze kwita champion w'ibihe byose mu ikipe y'igihugu ya karate, uwo bita Munyeshyaka Vincent. Sinzi niba warigeze kumwumva. Ndamuzi. Bakunda kumwita after ka cyuma. Ubwo kujya kukwita cyuma rero nyine urumva ukuntu biba bimeze. Yego. Ubwo rero nuko byari bihagaze. Bagiye nyine bahagurutse mu ijoro ry'ejo. Yego, tariki 13 nibwo bahagurutse. Yego, bageze mu Faransa. Bari kureba akayaga ko mu kipari kuntu kameze kugira ngo babone batangire competition. Nukuvuga ngo abazatsinda hariya muri iyo qualification muri hariya bagiye i Paris bazahita babona direct itike yo gukina World Championship muri Egypt i Cairo. So bahagurutse rero ari abakinnyi batatu nkuko Frank Basti abitubwiye, bakaba rero bahise berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa gukina icyo bita World Championships qualification. Ubwo ngubwo abaza bonitike tuzababona mu gihugu cya Misiri n'ubundi bahagarariye u Rwanda. Hanyuma Frank Basti, umuntu yakibaza n'amahirwe nganiki umuntu yaha abanyarwanda, ese birashoboka ko twabonamo nibura abazahagararira u Rwanda mu gikombe cy'isi cya karate? Nukuvuga ngo already turamufite umwe, Fisto nyine champion w'igihugu. Ariko iyo urebye imyitozo, ngewe nagize amahirwe yo kujya ku myitozo yabo, ubona spirit bihari, ukuntu imyitozo bayikora, n'umutoza wabo mwiza Christian, ubona ko nyine ni abantu bamenyereye competition. Kuko niba uvuye muri competition irayo muri Nigeria hadaciyeho igihe ugahita ujya muri Paris kongeraho niyo myitozo myiza bakora ya buri munsi, ubona ko ni abantu bari fit, niyo uri kumureba gutyo ubona ko ari fit. So rero ikizere kirahari, kubera yuko niba ubaye champion w'igihugu ntago ari ibintu bikugwiririye. Ubwo nibyo ngibyo rero baraza kuba bahatana mu mukino wa karate muri komiti ndetse no muri kata, sibyo? Ko style nyine n'ubunda style bakina ya Shotokan niyo style nyine ya mbere ikinwa ku isi. Kuko uwo bita father of karate, musaza wo mu Buyapani mu cyaro cyitwa Okinawa, uwo bita Funakoshi, nawe yakinaga Shotokan. So rero nyine style bakina ifite powerful. Ikindi bafite na organisation nziza, imyitozo bayikorera ku gihe, bakabona n'amarushanwa. So rero numva ko yabonye amarushanwa ukanabona n'imyitozo, ugakora imyitozo myiza, nta cyakubuza kuba successful.
Ya ubwo nugutegereza tukareba ese aba bahagarariye u Rwanda bazitwara bate muri rusange, ubwo ni muri komiti ndetse no muri kata, ese ni bande bazabona itike, ese byashoboka ko uretse Fisto tubona nabandi, reka dutegereze. Bari mu gihugu cy'u Bufaransa, niba babona itike gikombe cy'isi cya karate bazerekeza mu gihugu cya Misiri bahagarariye u Rwanda. Ubwo amahirwe masa kuri Maître Kamuzinzi Christian nabo ari gutoza, birumvikana ndavuga abakinnyi bahagarariye u Rwanda uko ari batatu. Hanyuma duhite tuva kuri karate duhite twerekeza mu mupira w'amaguru, twerekeze ni ikipe yitwa Rayon Sport. Rayon Sport irimo amakuru atandukanye, ariko noneho duhere ku nkuru ivuga kugwarigarika abatoza babiri. Rayon Sport yahagaritse abatoza babiri bayo, ndavuga umutoza Afahami Lotfi, umutoza mukuru wa Rayon Sport, ndetse n'umutoza umwungirije witwa Azuzi Lotfi. Abangaba ejo twagiye tubona inkuru itubwira ko aba bombi Rayon Sport yahisemo kuba ibahagaritse by'igihe gito. So iyo urebye muri Rayon Sport ikibazo kirimo uko niyo urebye muri parcours ya Rayon Sport ukareba abatoza ukuntu nyine bagenda bahinduranya abatoza, ukuntu igihe bamuha n'undi gihe bamuha, ubona ko nyine ntago ikibazo wagishyira ku mutoza cyane. Uko ubona ko niba mu myaka 10 bafite abatoza batanu, uwe ngo ubwo nta umutoza ujumara niburi imyaka 3 ntabwo yagera, ntago igigera. So rero ubona ko umutoza wa Rayon Sport Afahami Lotfi we yaje muri systeme nyine irimo akavuyo kenshi, nuko nakita akavuyo kenshi. Ukuvuga ngo muri Rayon ntiwamenya ngo umuyobozi ninde, ntiwamenya ngo ushinzwe bya sport ninde, nyine ubona ko ni administration igisaba ibintu byinshi kugira ngo ije ku murongo. So rero iyo nukuvuga ngo umutoza ni piyo imwe muri piyo nyinshi cyane ziba zikenewe kugira ngo ikipe ibe successful. So rero iyo umutoza aziye muri iyo situation nk'iyo ngiyo, wenda ashobora kuza kiadapta nk'umutekinisiye akaba yakwiranja agatsinda izo match, ariko mu byukuri niyo urebye n'abakinnyi bamuhaye abo yita yuko bamuguriye, ubona nizo karite bafite. None se Rayon Sport umuzamu ufite yabaye rejected muri APR, sibyo? Yego. Uwo Emery Bayisenge, uwo mu central defense wabo ni umuntu Gasogi yananiwe kongerera amasezerano. Ubwo turi kureba kuri karite z'abakinnyi bafite kugira ngo tumenye ikibazo kiri. None umutoza nawe aza muri iyo situation yo gushaka kubaka ibintu bye, kuko nta utazi ubushobozi bwa Lotfi muri mukuru. Yafasha abakinnyi from nowhere batanazwi, arabazamura arabadevelopa, bamwe muri bo bagiye no mu makipe akomeye. Abo ba Obedi kuri kabiri bumva ko yashakishijwe na APR nuko bitakunze. Amakipe meza aramwifuza, amakipe menshi yaramwifuza. Ntago aba ari ibintu bigwiririye umuntu kugusanga uri kuri level runaka, nkabira bya Klopp yasanze kuri level abakinnyi bari Liverpool akabazamurira urwego. So umutoza nk'ongo rero ntago wamufata ngo mu minsi ngahe. Andre Onana wavuze ngo mu gihe bari kumutera amabuye muri Manchester United, niwe wavuze ngo ntago ushobora kumbwira ko umuntu wari umuzamu mwiza i Burayi mu mwaka umwe ahise ahinduka umuzamu mubi nyuma y'ibyumweru 3. So rero ntanone ntago wavuga ngo umutoza wari umutoza mwiza muri sezo imwe ahise aba mubi muri sezo ikurikiye. Uvuga ngo haba hari ikintu kiri kubitera. Rero uwo mutoza Lotfi yaje mu nzira zigoye muri Rayon Sport. Biramusaba afite ahantu ajya guhurira n'ura mutoza wa Manchester United. Frank Basti, umuntu ashobora kwibaza ati nibyo muri Rayon Sport umutoza wenda yahagaritswe, wari ubihuje n'umutoza wa Manchester United. Umutoza wa Rayon Sport akakanya amaze gutoza imikino 3 ya shampiyona. Rayon Sport ifitemo amanota 4/9. Nuko ngo resultat zose zisabwa mu mupira w'amaguru Rayon Sport yarazibonye. Yaratsinzwe, yaranganyije, iranatsinda. Ese kuki tutavuga ko umutoza ari we kibazo muri Mukura akaba wenda yaratozaga ikipe itari ku rwego nk'urwa Rayon Sport? Wavuga ko umutoza ari ikibazo ari uko ibyo bintu aje gukora aho ngaho ari bishyashya kuri we, nta handi yabikoze. Kuko niba ufite iyo parikuru yuko muri Mukura yabikoze,
already wamuzanye kubera iyo performance yiwe ntago wamuzanye kubera yuko wamukunze cyangwa se kubera ko muri inshuti wamuzanye kubera akazi yakoze aho yarari hari kuvuga ngo mukura ntiri ku rwego rwa Rayon Sport ibyo byo ndabyemera ntago ari amakipe anganya ubushobozi ntago ari amakipe anganya abafana yewe na pressure ntago ingana ariko nanone banza urebe iyo Rayon Sport yawe uzanyemo uwo mutoza ese yo nishyashye ese izo systeme ashaka gukina abakinnyi yagusabye waramuhaye koko abo wamuhaye nibo yashakaga ese iyo miyoborere yawe iyo administration yawe iramufavoriza gukora akazi neza nukuvuga ngo ni ibintu byinshi ariko nanone umutoza nawe tukamugarukaho kuko nanone ntago wasanga ikipe yari iri ku gasongero iri top ngo yimanure noneho tugushime ngo wakoze ibintu byiza aho ni nawo mvuga nubwo Rayon Sport imaze wenda imyaka 6 idatwara igikombe cya champion ariko ni ikipe y'ibikombe bitandukanye nuko muri mukuru ushobora kwitwara neza ukazagira gutyo wenda ukaba watwara igikombe wenda cy'amahoro igihe byakunda ariko nanone ukaba wasoreza nko ku mwanya wa 3 cyangwa wa 4 icyo gihe muri mukura ushobora kudaterwa amabuye ariko utoza ikipe ya Rayon Sport urasabwa nyine buwa mbere utwara igikombe so umuntu yakwibaza ese koko ikipe ya Rayon Sport ikibazo ni iki ikibazo ni umutoza ese ikibazo ni ubuyobozi ese ikibazo n'abakinnyi umuntu arakomeza kwibaza icyo kibazo ku buryo nibaza impamvu Rayon Sport yaba yahagaritse umutoza birumvikana n'umwongereje Azuzi Lotfi Frank Basti iyo urebye ubona ari ikibazo gerereye guhagarika umutoza ikibazo cya Rayon Sport ntago wakirebera mu nguni y'umutoza gusa kuko first of all icyambere ikipe ushobora kumenya ngo iyobowe nande ya imiyoborere nayo ubona irimo akavuyo kenshi umwanya umwe uba wumva ngo Tadeo ari kuyobora ubundi ukumva uriya muvunyi kumva nayo abafana ngo niwe dushaka haraka video nigeze kubona umufana wa Rayon Sport w'umudamu ari kuvuga ngo turashaka muvunyi ibintu nyine nk'ibyo ubona biri unprofessional so rero numva ko ngewe ikibazo cya Rayon Sport gifite imizi nyinshi nyine bakakwiriye kureba bakabanza bakayikemura then bakabona kuza kuri sije y'umutoza kuko umutoza ni pi imwe ibikenewe kugira ngo ikipe igere kuri successful ariko hari izindi piyo baba bari kwirengagiza ukuvuga ngo first of all mu mirokritire ya Rayon Sport urareba ukabona harimo ikibazo niba ushobora kurekrita abakinyi ubona nawe ubwawe nubwo wenda abantu baba batazi gukina umupira ariko turi umupira sport wa mugane wa Gicumbi yaramenyekanye ntago waza ngo ubeshya abantu niba uri umukinyi ikipe wari urimo ukaba nta statistique ufite ukaba unibura umuzamu udashobora gukora clean sheet 3 zikurikiranye ukaba udashobora gukora save ya indi ihindura match ukaba uri umuntu imipira yose bateye ya on target ijya mu izamu ese uwamurokiriso umuntu koko wabanje kureba ko akwiriye kurokiritwa ishya kabiri ufashe ikipe ubundi bavuga ko umuzamu defense ndetse n'imbere ariho key point y'ikipe ufashe defense urayisenyuye nko kuyisenyura witwa ngo nabonye ko Nsabimana Aimable nawe ngo batandukanye yego nabyo turabigaruka ufasha abadefenseri urabasenye nta solidarite iri hagati y'abadefenseri n'umuzamu ni mushyashya ntibamuzi uhindaguye abazamu uzanye wo ngo ni uraho umunyamari bamwitaga gute urabaza Idrissa Kuyate uramuzanye amaze igihe gito aragiye already automatically icyo utamva ko ari ikibazo cyo mu buyobozi donc umunyezamu araje arakinnye gato ayisajya kuri bench bazanye undi yego bazanye undi tubyumva ko mu mirokritire harimo ikibazo rero umutoza nawe twamugarukaho ariko nanone umutoza umugarukaho ari uko wamuhaye ibintu byose akeneye noneho ugasigara umubaza umusaruro ikindi umutoza nawe muri uko kwivangira k'ubuyobozi nawe birangira ameze nk'uwivangiye yego urugero nko kuri match iriya match ya Singida match ya Singida urareba lineup yakoze kuri match ibanza ukayikompara na retour ukabona wayango n'abatoza babiri batandukanye so rero numva ko ikibazo kiri muri Rayon Sport ntago ari umutoza gusa harimo ibindi bibazo byinshi biri behind bigomba kubanza gukemura icyambere nta stability bafite bo bwabo ntago bari ahantu hamwe bavuga ngo dufite umurongo ngenderwaho iyi kipe igendera ku murongo uyu n'uyu noneho
turokita gutya umutoza uza aba afite izi criteria zimeze gutya n'abantu wumva ngo umutoza Afamia Lotfi yakoze ibintu muri Mukura yayifasha ayikura ku rwego yaririho ayigeza kuri uru ukumva yuko ibyo bihagije kugira ngo umuzane ahita hindura Rayon Sport ni ikipe y'abafana ni ikipe utafata ngo ishyire ku rwego rumwe na Mukura ni ikipe ibonye umwanya wa gatatu sava iyo igeze finali igikombe cy'amahoro sava ariko Rayon Sport n'udatwara igikombe nta kintu uri bubwira abafana kuko ni ikipe yamenyereye ibikombe so rero ngiye numva ko ibyo byose ibyo ni ibibazo byinshi ifite biri inyuma biri behind ariko tukagaruka kuri cya kindi cyabareba bavuga ngo iyo insinzwe nyine ko hari nabo nabonye babivuga muri video ngo noneho ngo insinzwe ubwo twabuze ngo tuyegekaho ngo ntitwamenya niba ari Tadeyo ngo ntitwamenya niba ari Muvunyi ngo mudushakire ngo tuyegekaho ngo turayegeka kuri inde kuri icyo kintu garutse rero kiragaruka ku jambo power struggle kurwanira ubuyobozi kurwanira ubutegetsi mu ikipe ya Rayon Sport gute niba mukanya turumva ngo Paul Muvunyi mukani kanya tukumva ngo Tadeyo icyo kintu nyine cyo kurwanira ubuyobozi ninde uyoboye Rayon Sport umwe ngo ayoboye association undi ngo ayoboye wenda icyo nakwita board icyo kintu ntigishobora kuba giteza ikibazo muri Rayon Sport bikaba byanagera no ku mutoza ari nabyo nyine n'abafana bavuga bati ikibazo tukegeke kurinde ko tutazi no tuyoboye wariwe unarebye usanga aho ariho ikibazo kiri kuko niba ikipe idafite umuyobozi kuko na institution yari yose wakora udafite umuyobozi nta kintu igeraho nko ku rugamba nk'abantu bazi ibintu by'abasirikare ntago wajya udafite kamanda ngo ugire ikintu ukora uvuga ngo bigusaba kuba ufite umuntu ukuyobora akakwerekera ibyo ukora niba ikipe idafite umuyobozi niba umukinnyi atavuga ngo ndabaza Muvunyi ndabaza Tade ukumva buri wese afite uruhanda abogamiyeho ngo hari ikipe ngo y'abasaza nigeze no kubona n'amafoto yabo bifotoje ngo abasaza b'ikipe ngo noneho ngo turigarukiye ibintu nk'ibyo ngibyo byakavuyo ikipe nifata umurongo ivuga iti dushyizeho umurongo uyu n'uyu umuyobozi wacu n'uyu amategeko amugenga naya ngaya iyo yishe ibi ngibi ahanishwe ibi ngibi yego ibyo kintu cyo cyonyine kizagarura Sport naho niyo bafata umutoza wahehe bakamuzana n'ubundi style agasangamo ko kavuyo bizarangira n'umutoza wamuvangiye kuko ntago wakirengagiza ubushobozi bwa Lotfi nubwo yabukoze mu ikipe irahuri average nka Mukura ariko na ba Jurgen Klopp yagiye kuza muri Liverpool hari aho yanyuze umutoza wese ukomeye agira parcours agira ananyura agakora ibintu bimujyana ku rwego rwa ya kipe iri big team rero numva ko Afamia Lotfi afite uburyo yavangiwemo nawe ubwe arivangira bitewe na situation yasanze muri Rayon Sport ifitemo izo chaos nyine nyinshi cyane zitari ku murongo so tuve ku ikipe ya Rayon Sport duhite dukomereze nanone tuve ku mutoza Afamia Lotfi duhite dukomereza ku mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport yitwa Nsabimana Aimable uyu nguyu amakuru yamenyekanye nuko yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport kubwumvikane Nsabimana Aimable ni umudefenseur w'ikipe ya Rayon Sport ariko utabonaga umwanya wo gukina utabonaga igihe gifatika cyo gukina Nsabimana Aimable yahisemo gusaba Rayon Sport ko batandukanye ku bwumvikane nkuko amakuru ava muri Rayon Sport abivuga Rayon Sport hari ikibazo yari ifite muri defense ku buryo ari gukina umukinnyi nka Nsabimana Aimable ahubwo ngewe mbona ko ibintu yakoze Aimable niba nawazabona kino kiganiro mbona ko yatinze kubikora birabintu yego kuko niba uri umukinnyi uri professionnel ukamara kuri benshi amezi runaka ukora imyitozo gusa erega abakinnyi bakora imyitozo kugira ngo bajye mu kibuga iyo ukora imyitozo ntujye mu kibuga akenshi niho ujye bona n'abakinnyi kavuga ngo yasabye transfer request avuga ati ndashaka gusohoka kubera iki asaba transfer request kubera yuko abona ko playing time ye idahari rero iyo uri umukinnyi uri cadre nkuko tumuzi Nsabimana Aimable yagiye akinira amakipe menshi yakiniye Kiyovu akinira Police akinira APR numva yarigeze no kujya no hanze ni muri Oman niba atari Bangladesh so ubona ko ari umukinnyi kuri seniority arayifite ari nacyo kintu umva yapfaga umva ko abayobozi bavuga yuko nyine yigize ukuntu avuga ngo hari imyanzuro afata so nge rero numva ko kuba yatandukanye nabo ari ibintu byiza kuri bose kuko ari we byatumaga adakina nubwo bushobozi bwe abantu bamuziho ntabwo twari tukibona iyo Rayon Sport nayo kuba yari yaramuguze yaramusinyishije nta kintu yarayimariye mu byukuri
yari umuntu uraho gusa ujya kuri payroll agahembwa ariko washaka umusaruro washaka ikintu amariye ikipe akakibura. Naho ku kibazo warumbajije cyuko afite icyo yari kumarira Rayon Sport, Nsabimana Aimable mu badefenseri beza iki gihugu gifite uko yarabigaragaje. Iyo urebye amakipe yakiniye yose, izo za Kiyovu, izo za Polisi, izo za APR, ubona ko muri APR yatwayemo ibikombe. Iyo Kiyovu duheruka kumva ikomeye irimo ba Bedi, irimo ba Pichu, Aimable yari muri defense yakinanaga n'undi mutipe yitwa Thierry muri defense. Urumva ko nyine ni umudefenseri ikipe yose yakwifuza gutunga. En plus noneho kuba afite niyo passport y'umunyarwanda, ko hari aho bigera bigakenerwa. Siritu sinicyo cyuko ari n'umunyarwanda, ubushobozi bwe turabizi. Niba yarahamagawe muri national team igihe kitari gitoya, ntago kuza muri national team ari ibintu bigwirira umuntu. Mu minsi ishize mu kiganiro gishize twabigarutseho ko umukinnyi kugira ngo ahamagarwe bisaba kuba afite iyo continuité, afite iyo consistency ahozaho. Nsabimana Aimable nabo ari mu bantu bagize consistency. So rero ngewe mbona ko bari bamukeneye, ariko ku mpamvu z'umutekano wabo buri wese mbona ko ikintu bakoze cyo gutandukana ari cyiza. So ubwo Nsabimana Aimable rero amakuru yarahari, abantu murabyibuka cyane, mwagiye mwumva saga Nsabimana Aimable nta kitabira imyitozo ya Rayon Sport. Nyuma yaho aza gushaka kwitabira imyitozo ya Rayon Sport, ubuyobozi butanga itegeko ko atagomba kuyitabira kuko yari yaramaze kwigira nkaho ari umuntu udashaka nyine gukinira Rayon Sport. Nsabimana Aimable aza guca bugufi, asa naho yumva noneho by'ubuyobozi buvuga, kubera ko Nsabimana Aimable icyo gihe yasabaga ubuyobozi bwa Rayon Sport amafaranga, ngo hari recruitment batamuhaye n'iki, ariko aza guca bugufi aratuza. Bumvikana ko Nsabimana Aimable yagaruka agatangira gukora imyitozo nk'abandi bakinnyi bose. Icyaje gukurikira nuko shampiyona kuva yatangira Nsabimana Aimable yabuze umwanya ugaragara mu ikipe ya Rayon Sport. Atangira kuvugana n'abanyamategeko be n'aba agent be, birumvikana batangira kumushakira ikipe. Nsabimana Aimable ejo mu masa y'isa 10, Nsabimana Aimable kuri uyu wa mbere mu masa y'isa 10 n'igice nibwo yarari kugana n'ikipe ya Rayon Sport. Birangira rero bahisemo gutandukana ku bwumvikane bw'impande zombi. Ubu Nsabimana Aimable si umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, byarangiye. Ibyo yasabwaga byose, ibyo Rayon Sport yayisabaga yabimuhaye. Igisigaye nuko turi buze kumenya ikipe Nsabimana Aimable ari buze kwerekezamo. Amakuru ahari rero aratubwira ko ari buze kwerekeza mu gihugu cya Libya. Ubwo ngubwo ikipe azajyamo nimara kumenyekana nibwo tuzayibabwira neza cyane hano kuri K Sport. So duhita twerekeza ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika ubwo ndavuga hanze y'u Rwanda bien sûr, twerekeze mu gihugu cya Cap Vert. Ibirori byinshi cyane. Cap Vert igihugu kimwe mu bihugu bitoya hano ku mugabane wa Afrika, kimwe mu bihugu bitoya mu mateka y'igikombe cya Afrika, kimwe mu bihugu bitoya mu mateka y'igikombe cy'isi cyabonye itike mu gikombe cy'isi cya 2026. Frank Basti, navuga ko ni cyubahiro gikomeye cyane, ni ibintu bitangaje cyane ku gihugu gitoya nka Cap Vert kuba cyabonye itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Uri mukuri, ni ibintu byiza byo kwishimira ku gihugu nka kira gifite abaturage bakeya, kibarwa no mu bihugu, nicyo gihugu gitoya ku isi muri Afrika. Tubare nuko ngo ni igihugu gito mu bijyanye n'abaturage. Ni igihugu cya kabiri inyuma ya Iceland kibonye itike y'igikombe cy'isi. Abantu babyumve, Iceland yakinnye igikombe cy'isi cya 2018. So ubwo rero Cap Vert niyo ntoya nanone ikurikiyeho mu gihugu gituwe n'abaturage bakeya kibonye itike igikombe cy'isi. Nanone Cap Vert ikaba igihugu gitoya noneho bijyanye n'ubugari bw'igihugu, icyo bita superficie. Bakunda kuyitazira aka nickname bita Tubularos Azui mu kinya Portugal cyabo hariya, bivuze ngo ni Blue Shark. Cyangwa se ifi zirafi z'ubururu nyine ibifi sharks ni ibifi binini byo mu mazi. Abantu basomye nka Bibiliya bazi igifi cyamize Yona. Biriya nibyo bita sharks. Ngo cyane Blue Sharks rero impamvu banabita gutyo, urumva Cap Vert ni island, ni ikirwa, babyitaho ni archipelago. Nuko ngo ni igihugu kigizwe n'uturwa dutandukanye.
urumva nibirwa 10 bitandukanye bikora igihugu kimwe cya Cape Verde. So niyo mpamvu ro bakita Blue Sharks, urumva ni igihugu gikikijwe n'amazi, ahantu amafi y'amasharks arahabarizwa cyane abahari, urumva niyo mpamvu bayita Blue Sharks nk'ikipe y'igihugu ya Cape Verde. Ku kibazo warumbajije cyo ko kuba babonye qualification, iyo urebye Cape Verde muri icyo dukunda kwita muri football parcours y'ikipe yabo, ubona ko na abantu bahereye hasi barubaka bagenda bazamuka kuri stage runaka kurinda ubwo bageze kuri big stage yo kuba bakinira igikombe cy'isi. No kuvuga ngo Cape Verde bo kuko ari abaturage bakeya kandi igihugu cyabo ari gitoya nyine cyegeranye n'inyanja, bavuga ko kuva muri Cape Verde ugera muri Portugal harimo urugendo rwa kilometero niba 77 na urumva nahantu hafi. Uvuga ngo ikintu bakoze iyo usomye neza ukareba ikintu cyabafashije kugera muri World Cup, bafashe abakinyi basa nk'aba barirengagijwe muri Portugal. Hari ukuntu nyine umukinyi niba uri Cristiano yahamagawe muri Portugal, ariko hari nko ugeze nko kuri stage ya 5 hari umukinyi uri inyuma nko kuri stage ya 5 ndoshobora no kwinjira no muri national ya Portugal. Abo bakinyi rero nibo bagiye bareba abafite amamoko muri Cape Verde, kuko iyo ugiye ureba ibisekuru bya Cape Verde ukareba igihugu cya Cape Verde ukuntu cyegeranye na Portugal, ugenda ubona gifite aho gihure na Portugal. Nk'urugero nka Luis Nani, umukinnyi wabaye w'umustar wakiniye Manchester United, muri after ababyeyi bombi b'abanya Cape Verde ariko yakiniye Portugal. So rero barebye izo mpano bafite zo zituruka mu gihugu baturanye, banavuga n'ururimi rumwe, bagenda bafata abo bakinnyi bari average basa nkaho birengagijwe na national, barabahuza. Noneho ikindi kintu bakoze, bafashe iyo generation y'abo bakinnyi barayireka imarana igihe runaka, bakagenda bayongeramo elema nkeya nshyashya za shinings. Nk'urugero nka kapiteni wabo bita Ryan Mendes. Ryan Mendes akinnye imyaka irenga 10 muri Cape Verde, ari kapiteni wabo. So uyu urebye ubona ari we mukinnyi ukina ahantu hakomeye, akina muri Turkiya, abandi bakina muri za Saudi Arabia. Nk'umukinnyi wabatsindiye igitego ejo bundi kuri match ya Daylon Livramento, mukinnyi w'imyaka 37. Kandi imagine igihe amaze muri national. Hari umukinnyi w'umuregend wabo bafite wakiniye Manchester United bita Bebe, sinzi niba umuzi. Bebe wigeze no gutera muri kane y'ubushize baherukamo, kuko iyo muri Maroc ntibayijemo, yateye free kick iri nko muri metero nka 30 yijyanamo. So ubona ko ari ikipe bagize icyo kintu cya continuity, bagira iyo consistency guhozaho. Ikindi bafashe abatoza bafite experience, batoje mu makipe akomeye y'Iburayi za Porto, abatoje Porto, ubu abatozaga yatoje Porto y'abana batoya, mutoza witwa Bobista arazwi cyane. Bobista nta muntu utamuzi. So unyine bafata iyo generation bayirekera hamwe, bagira niyo continuity, bagira nako kantu ko kuba baragize iyo chance yo kubona abo bakinnyi bagiye birengagizwa na Portugal, bakabahuriza hamwe, bituma bakora ikipe nziza. So uko iyo urebye parcours yabo urareba ukabona bakinnye ibikombe bya Afrika bigera muri 4. Ukabona ko niyo bajemo ntago ari abantu, hari ukuntu ikipe iza ikaza muri kane cyangwa muri World Cup, ukabona ije nkaho ije kwitabira gusa. Cape Verde yo ni ikipe yazaga no muri kane ukabona ko ihari, niba ifite kugera muri kimwe cya kabiri inshuro zirenga 2, urumva ko ni kimwe cya kane inshuro 2. Ni ikipe ikomeye. Urumva rero hari ikintu cyo kuba umuntu yarateguye hasi, akagira niyo support y'abatekinisiye. Aricyo amakipe menshi y'ibihugu agenda abura. Hari igihe usanga afite administration nziza, ufite ubuyobozi bwiza, ufite organisation nziza nk'izo zose nagiye mvuga, ariko ugasanga nta batekinisiye ufite bagufasha mu gukora ibyo bintu. So Cape Verde rero yagize abo batekinisiye, banabikoze, inagira niyo continuity, igira nuko guhozaho n'abo bakinnyi irabagumana. Akaba ari cyo kintu cyatumye bajya muri World Cup. Ari ibintu nyine ari amateka bakoze, kuko nibwo bwa mbere bagiye muri World Cup. Bavuga ko iyi World Cup ya 2026 harimo amakipe 3 amaze kubona tike bwa mbere aribwo agiye gukina World Cup. So rero icyo kintu nyine nicyo ubona cyabafashije. Cape Verde rero ubwo icyo twavuga kuri Cape Verde nuko ni igihugu twabisobanuye kibonye itike y'igikombe cy'isi cya 2026 ku nshuro ya mbere, kikaba igihugu gitoya mu bijyanye n'abaturage batuye igihugu, nicyo cya kabiri kibikoze
ari gitoya mu bijyanye n'abaturage inyuma ya Iceland yabonye itike 2018 hanyuma igihugu cya Cape Verde cyo kibonye itike ya 2026 hanyuma ikindi umuntu yavuga nuko muri Cape Verde barashimira abagabo babiri barashimira president wishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cape Verde akaba ari umugabo witwa Mario Semedo uyu nguyu niwe ngo wabubakiye icyizere kumva ko ibintu bari kubaka bishoboka kandi ko byazatanga umusaruro undi mubo bashimira bamwita Pedro Brito ariwe mutoza uzwi nka Bobista baramushimira cyane kuko nawe yagiye ngo aha icyizere abafana ndetse n'abakinnyi akabagirira icyizere kuva ku bana batoya ndetse n'abandi bafite experience umunsi ku munsi ubwo rero ibyo byose ikipe y'igihugu ya Cape Verde kaba yarabigezeho ibonetse iki gikombe cy'isi cya 2026 nyuma yo gutsinda igihugu cya Eswatini bitego 3-0 byatsinzwe na Dailon Livramento igitego kindi kiza gutsindwa n'undi musore witwa Willy Semedo aza gutsinda igitego cya kabiri hanyuma uwitwa Stopila ubwo nyene baje kugira ngo n'umunyazambi uyu Stopila arakuze bamwita ngo ni veteran defender nibyo nakubwiraga nyine abakinnyi barimo bamaze n'iki ngo umutoza Bobista yafasha abakinnyi bato abavanga n'abakinnyi bakuze bubaka ikipe nyine ishize hamwe so icyo kintu nicyo Cape Verde navuga ko yakoresheje ikindi umuntu yababwira stade yabo batsindiye ikipe y'igihugu ya Eswatini stade yakira abantu 15,000 iri mu mujyi wa Praia ibaza 15,000 ni stade ntoya cyane kuko ndibuka n'amavu bajya gukinayo hari ikibazo kinuza cy'imbeho nyinshi cyane ituruka ku nyanja yego so ubwo rero Cape Verde abantu tunabibutse ko yari iri mu itsinda rimwe na Cameroon biranga Cape Verde irazamuka Cameroon yagayitse Cameroon yakoze draw eshatu zose mu itsinda yego so ifite abakinnyi nk'abara b'abastari bambwemo ariko nyine nicyo kikwereka yuko kugira ngo ugere kuri successful ntago bisaba ko ufite abakinnyi b'ibitangaza cyane ahubwo imitegurire yawe wakoze uko wateguye uko waranje ibintu byawe ibyo bituma ugera kuri successful kuko ntago wakumva ukuntu ikipe nka Cameroon yisanze muri playoff kandi yari kumwe n'ikipe nk'iyo ngiyo uvuga ko ifite abakinnyi bakuzemo niba ufite uwo bebe yakinye muri za bibiri muri Manchester United urumva ni umuntu ukuze ariko iyo experience yiwe no kuba barashyize hamwe icyo gituma bagera ku ntego yabo birashoboka cyane rero umuntu wese yabigeraho igihugu cyose cyabigeraho ni igihugu cya Cape Verde cyabonye ubwigenge kiva mu bukoroni bwa Portugal mu 1975 igihugu cya Cape Verde bwa mbere kigerageza kujya mu gikombe cy'isi byari mu gikombe cy'isi cya 2002 cyabereye mu Buyapani na Korea y'Epfo none Cape Verde nyuma y'imyaka 24 bagerageje ku nshuro ya mbere birangiye babonye itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mexique na Canada bari mu bantu bazatanga ambiance muri World Cup yego so duhite tuva kuri Cape Verde tuve no ku mugabane wa Afrika muri rusange twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester United harimo amakuru atandukanye ariko duhere ku nkuru y'umukinnyi witwa Kobbie Mainoo ntabwo ari kubona umwanya uhagije wo gukina hari reports zimwe na zimwe ziri kuva mu Bwongereza zivuga ko yatandukana n'iyi kipe Kobbie Mainoo ntago ari mu bantu bishimye muri Manchester United kuko ejo bundi nibwo nende kureba ndi gusoma uriya mutoza wa under 20 wa England Lee Castle arimo gushaka kumuzana kumwikurudinga mu ikipe ya U20 nukuvuga ngo Kobbie Mainoo urwego we yibaraho ko yageze ku rwego rwa seniority rwo gukinira ikipe nkuru ariko biranababaje ibaze Kobbie Mainoo 2024-2025 sibyo 2024-2025 ni umukinnyi washoje season ari hasi ariko 2023-2024 Kobbie Mainoo yari umwe mu bakinnyi batatu bahataniraga Copa Trophy Award itwarwa na Lamine Yamal yego kuko no muri Euro ndibuka saga yabayeho barimo gusaba ngo ajye mu kibuga bavuga ngo Trent kumukinisha hagati ufite Kobbie Mainoo ndibuka saga yiwe na Cole Palmer ubona ko ni umukinnyi wagiye ahura n'ibibazo by'ihindagurika ry'abatoza ba Manchester United uvuga ngo ku bwa Erik ten Hag Kobbie Mainoo yari afite umwanya uhoraho bivuze ngo
impamvu yahinduye akaba atabona umwanya ni style deje y'umutoza waje uvuga ngo Erik ten Hag yakinaga abadefenseri bane noneho bigatuma bimworohera Kobe Mainoo kwibona muri 11 kubera yuko yabaga afite abantu abakinyi bakina hagati babiri bakina inyuma ya Bruno Fernandes ubu rero siko bimeze systeme ya Amorim itegeka ko akina abadefenseri batatu wing back ebyiri zo ku ruhande noneho akagira nomero 6 umwe akagira nomero 8 umwe noneho ikindi kintu kibikomeza nuko usanga nizo recruitment harukuna batoza bakora recruitment akavuga ati ngiye umukinyi naramwiguriye namuguze mushaka kandi nzi byazamfasha ntago namushyira kuri bench ngo nkunde nshiremo uwari usanzwe hari bivuze iki rero ukuvuga ngo Kobe Mainoo ategereza gukina mu mwanya wa Bruno Fernandes kubera yuko Bruno Fernandes kuri nomero 10 yiwe hari undi mukinyi baguze kandi ntago umutoza yaba yaraguze umukinyi areke kumukinisha amwicaze hahitazamo iyo conflict yuko umutoza adashoboye kandi abatoza benshi bibura ibyo bintu ntago babikunda hari abakinyi benshi tuzi abo bayature bagiye bava muri Barcelona Guardiola kamwirukana atari uko ari umuswa hari kubera nyine formation y'umutoza akina n'ibyiyumviro bye n'abakinyi yaguze uko ndabyibuka kugira ngo yayature ave muri Barcelona byatewe na Sergio Busquets yaramuzamuye mu academy abona n'umwana nyine ushoboye gukina avuga ati no ntago umukinyi nizamuriye namwe mu mwanya ngo nyinishe uyu nguyu hari yego so ikibazo gihari kuri Kobe Mainoo iyo urebye neza ntago ubona ko ari performance yiwe ahubwo ubona cyapfiriye muri administration cyane kuruta uko cyapfira mu kibuga nawe rero ugasanga ntago yifasha niba umutoza aje kwitangaza makuru akagukritika akavuga ko physicality yawe iri hasi kuki utayizamura niyo speed ngo yizamure noneho abone yuko ukwiriye kujya muri 11 ko hari abakinyi benshi yaje ari gukritika muri Manchester nta wakwibagirwa Casemiro critique yagize Casemiro yarakrititswe bigera naho bamubwira ngo ndibuka interview yo kuri Jamie Carragher kira kiganiro cya Jamie Carragher na Thierry Henry avuga ngo leave the football kuri CBS leave the football before the football leaves you atangira kuvuga ukuntu akwiriye kubanza kureba matches zo muri Saudi Pro League so nta umuntu rero ufite mentality nk'iya Casemiro iyo ukoze critique ahubwo bimuha imbaraga zo gukomeza kuguproving along nibyo Cristiano ajya akora Cristiano baravuga ngo urashaje wanze kuva mu mupira ejo akaza agakubita hat-trick cyangwa akaza muri World Cup akaba top scorer agatsinda izo kipe zose zirimo abo bakinyi bavuga ko ari batoya agatwara iyo FIFA Nations League so Kobe Mainoo rero ngiye mbona ikibazo kiwe cyapfiriye muri coaching first of all abatoza guhindura abatoza ikindi mentality yiwe yahise ipfa kubera ko imyaka ye imutegeka gukora nyine amakosa menshi ngewe ikintu mbona bashobora gukora kugira ngo Kobe Mainoo agume muri Manchester United no kumuganiriza akamushakira umuntu umuganiriza akamwereka umutoza akamwereka izo vision umutoza afite akamubwira ati wowe urasabwa iki kugira ngo ujye muri ino 11 naho ibyo kugendera kuri hari ikintu bita player shadow cyakunze kuba muri Manchester United umutoza wese uje ngo dukinisha nabi ngo urabona ngo dukoresha imyitozo ngo myinshi nyine ukumva ko hari akantu ka power kabakinyi kurusha umutoza icyo kintu rero nicyo Amorim yaje aje guca iyo uri umukinyi noneho muto nka kuriya ufite impano ya zahabu nka kuriya nka Kobe Mainoo bigusaba kugira ngo ugendere ku by'umutoza avuga noneho wowe ukore cyane kugira ngo wibone muri iyo 11 yawe nkuko twabibonye Casemiro yarakoze cyane ntago tuvuze yuko kubera ko muri Manchester hari ikibazo cya nomero 6 ariko nanone abahari Casemiro arabarusha yego so rero Kobe Mainoo ikibazo kiwe nubundi ntago cyahita kirangira none hanga kubera ko umutoza yarabisobanuye yavuze yuko agomba kurwanira umwanya na Bruno Fernandes ntago ndi kubona umutoza Amorim arimo arahindura system kuko nicyo kintu cyonyine cyatuma Kobe Mainoo yisanga muri 11 abandi bakinnyi bari kuvugwa muri Manchester United witwa Harry Maguire uyu mu defenseur w'umwongereza nawe aravugwa ku kijyanye no kongera amasezerano Maguire mu myaka imwe n'imwe araterwa imishugujugu none mu yindi myaka Maguire Manchester United irateganya kuba yamwongera amasezerano mugana we ngo ni AK Sofia Maguire muri Manchester United mu mikinire ya Ruben Amorim ni umukinnyi koko kwiya amasezerano ese
Maguire ko rimwe na rimwe tubona bakinishije Matisse de Ligt, bakinishije Reni Yolo, bakinishije wenda na Luke Shaw ku ruhande rw'imoso. Maguire rimwe na rimwe tukaba Lisandro nawe agiye kugaruka mu kibuga, tukabona nyine Maguire rimwe na rimwe ntakoresheje. Kuki reports zivuga ko yakongerwa amasezerano muri United? Maguire ikintu gihari muri Manchester United nico ikintu Maguire yakoze nico kintu Kobe Mainoo yabuze. Nukuvuga ngo izo critique bamukoragaho zuko afite performance iri hasi zamwongereraga imbaraga akarushaho gukora cyane. Nukuvuga ngo hari Maguire yurebye muri la system y'aba defenseurs batatu, hari Maguire ni key player muri la defense. Nukuvuga ngo ikintu cyahindutseho nuko Matthias de Ligt yumvisha iyo pressure ya Maguire yuko ari hanze y'ikibuga, bituma performance ye izamuka, ari nayo mpamvu ari uri kubanzamo. Bigendanye n'imyaka Matthias de Ligt afite, kuko ubu hari Maguire ari mu myaka 32 hafi 33. Matthias de Ligt afite 26. Abo bantu ntago fresh baba ufite fresh legs uguri kumwumva ko ari Matthias de Ligt. So rero ikintu gihari gituma Maguire bamwongerera amasezerano, nukuvuga ngo iyo challenge guha challenge Matthias de Ligt, kuko ntago wafata umudefenseur rimwe ngo umusigarane umusentro umwe, kuko iyo urebye neza muri Manchester United ubona ko mu defenseur bizewe bahari hari Maguire arimo. Ikintu gihari cy'impinduka kibaho ni igihe Matthias de Ligt ashobora nko kugira imvune Maguire akazamo, ariko Maguire nawo yajemo ubona ko hari ibintu atanga abandi ba defenseur dufite, harimo baba Aiden Heaven babana abo bantuza ba Ivan Zulia warite yarinze batatanga. Akenshi njyamona interviews za Maguire ari kuvuga ngo mutoza turamubakinga turamushyigikiye bra 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 bra, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubona ko ni umuntu muri vestiaire bakeneye kuba bamwongerera umwaka. Rero ntago ari ibintu bibi, kuko Maguire iyo urebye na performance ye yahashize y'umwaka ushize, uyu nguyu nyine Manchester United yabayemo was. Ngira ngo turamwibuka igitego yatsinze kuri Lyon, igitego cyahaye qualification ya kimwe cya kabiri Manchester United. So ubona ko hari imikino myinshi yagiye akina arayibaha. Ntago twakwibagirwa kuri Athletic Bilbao bavuga ngo Maguire yahindutse ya Lamine Yamal ya close yatanze kavamo penalty. Hari utuntu afite tugenda tumuvugira bitandukanye n'abandi bakinnyi ubona muri Manchester United nka Manuel Ugarte ushaka ikintu akora muri Manchester United ukakibura. So ubwo kuri Harry Maguire ubwo na kimwe mu bintu komojo gituma bashaka no kumwongera amasezerano nuko bavuga bati yagarutse no muri leadership team, nuko ngo ya kipe umutoza Ruben Amorim abona mabarideri. Ubwo ndavuga Bruno Fernandes, ndavuga Harry Maguire, ndavuga Casemiro, nubwo we bigoye ko yakongera amasezerano, ariko hari abakinnyi Ruben Amorim ngo abona ko baba n'abayobozi babandi mu kibuga. Maguire rero muri icyo kintu ni kimwe mu byo ibinyamakuru biri kwandika ko gishobora gutuma bamwongerera amasezerano. Duhita twerekeza mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Barcelona. Muri Barcelona nahoze nsoma ikinyamakuru Diario Sport kivuga ko uwitwa Lewandowski, uyu mwataka w'umunyapolonye ku myaka y'37, Barcelona ntabwo iteganya kuba yamwongera amasezerano. Nanjye nkuko wabibonye nanjye nabibonye, ariko nkika ko mbona ko ikintu Barcelona iri gukora ari cyo, kuko ntago niba uri guhangana na Real Madrid ifite Kylian Mbappe, ifite Vinicius Junior. Kylian Mbappe afite imyaka 26, afite sezo zigera muri 5. Azaha Real Madrid. Uwo Vini afite 25, afite izindi season zirenga 5 nawe azaha Real Madrid. Iyo urebye ugakompara ukareba hari nkuko umunzani ugafata umunzani wa Barcelona ukawushyiraho, ubona ko hari aho ibiro biri kuzamuka, hari naho biri hasi. Niba kuri wing imwe ufite Lamine Yamal, ahandi ukaba warashyizemo Lamforo ya Marcus Rashford. Nukuvuga ngo kuri attaque hariyo Ferran nawe turamuzi ntago ari attaquant typique. Ni umuntu wanyuraga ku ruhande kubera shortage y'abataka bamushyira kuri attaque, babona aragerageza bamurekerayo. So rero Barcelona ikintu iri gukora nicyo, kuko umuntu w'imyaka 37 Lewandowski ntaho utazi ubushobozi bwe, byakoze muri Bayern biramuvugira, byakoze muri Borussia Dortmund biramuvugira, ariko nanone football y'iki gihe yabaye yabatoye. Hari amakuru merutse kubona avuga ko bashaka Haaland na Guardiola barabimubajije. Icyo kiganiro nakibonye kuri Sky. Guardiola bamubaza ati Haaland ko yifuzwa na Barcelona urabivugaho iki? Avuga ati ni umukinnyi mwiza nta kipe itamukenera. So Barcelona ubona ko muri projet zayo
bafitemo ko bashaka kubaka ikipe igomba guhangana igihe kirekire, kandi ntabwo wajya kubaka ikipe ihangana igihe kirekire uyubakire ku muntu w'imyaka 37. So bivuze iki rero? Bahereye ku muzamu bazana uriya Garcia nawe n'umuzamu w'imyaka mitoya, muri defense ho barabafite bakeya bagenda bongeramo abandi, ariko bararebye babona ikibazo gikomeye bafite cyo kuzabona Barcelona y'ahazaza, babona bagifite kuri attack. Niyo mpamvu Lewandowski ntago wamwongerera amasezerano, kandi ibyo yaguhaye n'ubundi warabibonye ko yabitanze. So rero mbona ko impamvu batamwongerera amasezerano niyo gahunda yo gukora projet y'igihe kirekire. Baranareba bakanakompara n'abadversaire bafite, bakareba abo bakinyi bafite ngo bameze gute, ese abo bakinyi tuzahangana nabo mu gihe kingana gute. Niba umwe afite Julian Alvarez undi afite Kylian Mbappe, bashobora kuzakina kuri level hafi y'imyaka 5, wowe ufite umuntu w'imyaka 37 atangiye no kujya kuri bench noneho. Kuko match nyinshi za Barcelona ntago yigeze akina. So rero iyo niyo mpamvu mbona yuko Barcelona yanze kumwongerera amasezerano. So goreka dutegereze turebe, gusa muri Barcelona haravugwamo abakinnyi benshi bashobora kuzaza nyine basimbura Robert Lewandowski. Iringi Haaland ni uri kwisonga. Haaland afite amasezerano igihe kirekire muri Man City byagorana. Gusa hari abakinnyi nka Julian Alvarez muri Atletico Madrid aravugwa, hakazamo uyu Marcus Rashford, nawe bagateganya ko bahita bamutira bwa kabiri muri Manchester United, cyangwa se bakaba bamugura mu buryo buri permanent kugira ngo azabe umwataka Barcelona yakomeza kwifashisha. Kukabona ko baramutse bakoze iyo recruitment ya Rashford, abakoze ikosa rimwe nk'iryo bakoze kuri Ferran Torres, kuko nanone baba bafasha umuntu wo ku ruhande. Iyo ubonye statistics za Rashford muri uyu mwaka kuvagera muri Barcelona, aratanga assist menshi kuruta uko atsinda ibitego. Rero ufasha umuwinga ukamuhindura ukamushyira, n'ubundi baba bakoze double mistake. Nge numva ko bashaka umwataka uri typique. Akomeza ikibazo uwitwa Deco aravuga ati reka ati ntabwo tuzakomeza kwizingira muri ba nimero 9 toya, tuzahindura stage n'ubundi buryo. Ati hari amakipe menshi agenda atwara ibikombe adafite ba nimero 9. Yatanze urugero rw'ikipe ya Paris Saint-Germain, ngo Paris Saint-Germain yatwaye Champions League kandi idafite nimero 9. Goncalo Ramos yaryaga bench. So bakareba byinshi ho bitandukanye, ariko bamwe mu bataka Barcelona irimo irareba, radar za Barcelona ziriho ni Marcus Rashford kuba bamugumana in this season. Bakaba bareba kuri Julian Alvarez wa Atletico Madrid ngo nubwo ahenze, hanyuma kuri ibyo bintu byo guhenda bagatekereza undi mukinnyi w'imyaka 21 w'umunyakamerun ariko wakuriye mu gihugu cya Espagne bita Eta Eyong, akinira ikipe ya Levante, nawe baramutekereza cyane. So ubwo no gutegereza tukareba ese Barcelona iramutse itandukanye na Lewandowski yakora iki muri rusange. So reka dusoreze hano. Frank Basti ngushimire. Akoze cyane nawe Cedro Keza. Ubwo tubashimire mwese abadukurikiye kuri K Sport hano kuri K Podcast. Ni umunsi ku munsi muzamujyana mwumva ibiganiro byacu bitandukanye. Ndi Cedro Keza, Frank Basti abahari. Tubashimire cyane. Ola et la bola, senga kandi ukore mugire ibihe byiza. Tubabwire ngo bella ciao.